laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɗen yiirayno gite men ɗen nema ko woni kon e l'islam en hiirayno ñallen yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. ɗi anna noon sen daari oɗo l'islam mo Allah subhanahu wa ta'ala bagori en immorde e bawgal makko ngal kañumma e yurmede makko nden ko hunde nde tawata kala nemaji ɗin ka hoore leydi ɗo si on tigi heɓi ɗi fof majji si tawi hara woni manki oɗo nema l'islam haray on tigi o borrama aduna wala harawo haray o perdi kadi. sen daari wano fir'auna la'natullahi alayhi, fir'auna kuddi Allah woni e makko, haray ko wonɗen kon dogude fi mum fof ka hoore leydi ɗo kanko fir'auna o heɓuno ɗum ɗon wano laamu e jawdi e teddungal e cellal e gurdan juutuɗan, haray fir'auna heɓuno ɗum ɗo kono mankanno mo ton nema goto mo tawata on ɗon nema ko kanko woni nema ɓurɗo mawde nemaji ɗin fof, ko ɗum ɗon waɗi ha o perdi ɗum ko o l'islam. sen daari wono fir'auna la'natullahi alayhi oɗo hande goto yelaki wa'ugol wa makko e enen julɓe ɓen. sen daari kadi hayka hefere ɓen oɗo fir'auna hiɓe kontimo ko yeddowo Allah, ko ɗum waɗi en nanataɓe nodditir hay kamɓe tigi goɗɗo inde fir'auna, ɓe innitirta goɗɗo jibinantake ɗo bo o welto ha o welto naafi kala hiɓe yiɓi ɓiɗɗo meɗen yo wonu neɗɗo mo tawata himo mari niveau, kono goto weltotako ha welto o innitiri hande fir'auna ko fi hen ɗum no duwa e yonude waaju, ko par ce que fir'auna o mankino ko inte kon l'islam. sina ɗum fir'auna o heɓuno teddungal, o heɓuno laamu, o heɓuno jawdi, o heɓuno ko inte kon gurdam juutuɗa. enen noon Allah subhanahu wa ta'ala o bagori en ɗum ɗo, enen ɓe wasuɓe, enen ɓe tawata ko en yimɓe ɓe tawata e wawana hoore meɗen fus, o bagori en oɗo nema ɗe yettamo e oɗo nema. ɓawo ɗum ɗon kadi o bagori en kadi sifa nde ɗo jonde, haray en andu jondeji ɗin fof ka hoore leydi ɗo, ko nde ɗo jonde ɓuri mawde kadi e jondeji ɗin fof. jonde sifa nde ɗo no heɓo, kono noon ɓuri nde ɗo heɓotako. kala jooɗiɓe sifa ko joɗɗen ɗo ɓe jooɗike sifa ɗum ɗo, sifa nde ɗo haray heɓiki, kono goɗɗo jooɗota ko jonde ɓurde nde ɗo. jonde ka hombo wona yewtede fi mum, ka fi Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo meɗen on Muhammad alayhi salatu wasalam, ka ɓeɗo yewtete goto ala rendez-vous mo watta tawata on ɗon no ɓawri ɓuri oɗo, par ce que o heɓata goɗɗo goo mo tawata on ɗon fi makko o hino teddi hino mawni ha ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala, sakko wona so jooɗoyki kanko fi on ɗon haara o ɓuri en enen jooɗi ɓen ɗo. ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala tabintin en ka diina, nemaji ko woni kon e diina ka yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗi. en tori yo Allah dandu en yehugol ko Allah tawata e waɗirali diina kan no hanirno. haray yewtere men nden no humodiri e fi o Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en addi en ka hoore leydi ɗo, iɗen yewta fi o ɗo yoga e piiji holluɗi wondema oɗo hino wooda, oɗo ko hattanɗo, oɗo ko hanuɗo gonɗinde, oɗo ko hanuɗo rewde. nder ko Allah subhanahu wa ta'ala longini e wo e nde jonde men ɗo, ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala longi en ko ɓuri moƴƴude e yewtere. haray ko adi ko wano ɗen andi wano hiɗen mari cortowol ka Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en ɗon ɗin fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ngol cortowol no inne suratul ikhlas, cortowol laɓɓingol fi Allah subhanahu wa ta'ala on, laɓɓini fi ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala. ɓay woni ha shirkoɓe ɓe landike nelaɗo alayhi salatu wassalam ene Muhammad menen reweteɓe amen ɓen
ko ɗiɗi yiwɗa ɗo, ko pecce lesaɗum, ko kaaƴe lesaɗum, e ko waytata non. yeetimen an kadi so tawi hara woni reweteɗo ma on ko immorde hen ɗum, ko kanŋe, ko kaalise, ka ko hen ɗum. on tawi Allah subhanahu wa ta'ala o jippini ngol ɗo cortewol, o yewti hefere ɓen, o daali baɗa a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. o yeeto ɓeɗo shirkoɓe, omo ɗo wonma landade fimum ɗo ko o woni inneteɗon Allah, ko o gooto, ko kanko woni fandorteɗon, o jibinali, o jibinaka, yeru makko ala, o maramo nande nder. Allah subhanahu wa ta'ala e ngol ɗo cortewol o holli en ko sifitorɗo wonugol gooto, wano o yewtir noon nokku goo huwa allahu lwahidu lqahhar, ko kanko woni Allah gooto fooluɗon, kanko ko gooto kono ko o fooluɗo kadi, ko o gooto mo tawata himo gaynani hoore makko, o haton jinayi ɗiɗaɓo. ko ɗum waɗi ɗay woni Allah subhanahu wa ta'ala yewti sifa ɗum ɗo, nelaɗo woni hino nodda e oɗo tawhid e wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala rewa gooto on, ɗum ɗo ngalɗinno hefere ɓen. ɓe inni a ja'ala al alihata ilahan wahida, o waɗay reweteɗi ɗumen andi ɗin fo rewetendu woturu. kamɓe ɓe andi affaire ko inte ko reweteɗo ma commandiɗo ndiɗo leydi goto tun gaynata ɗum, par ce que ɗum ɗo hino mari doole, ɗum ɗo hino tiiɗi. ɗum waɗi kamɓe ɓe marno sanamuji, si tawi hara woni ɓe faalana fii ko ɓe remi koye yo moƴƴu, ko ɗiɗo sanamuji ɓe noddata ɓe toro, ko ɗin noon ɓe ittanta sadaka. si tawi hara woni ko ɓe faala ko fii yo ɓiɓɓe ɓen yo Allah waɗu barke ɓiɓɓe ɓen, ɓe mari sanamuji goo ton ɗiɓe faandorte. Allah subhanahu wa ta'ala noon o longini nelaɗo makko alayhi salatu wassalam yeetagol ɓeɗo shirkoɓe, haray ko ko ɗe woni hertinande ɗo ɗiɗo sanamuji fof, ɗum ɗo ko hertinante ko gooto fette inneteɗo Allah subhanahu wa ta'ala. tawi ɗum ɗo hino ngalɗini ɓe, tawile ko ɗum ɗon wawata marsude. Allah subhanahu wa ta'ala e ɓanginalngol e wonde makko o gooto, o holli en ko woni kon feƴƴude ka hoore leydi ɗo, o yewti en kadi fi sifaji makko ɗin. Allah daali qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila. Allah no hollude en preuve wondema Allah kanko ko gooto. Allah inni wo yeeto ɓe, si tawi hara woni no wooduno reweteɗi goo, ma ɗum haysi ko gooto reweteɗo goo, wondude Allah subhanahu wa ta'ala wano ɓe woni non yewtirde, wo ɓeɗo fof ɓe ɗaɓɓayno yohugol faade ka jon arsi on. ko ɗum woni mana ɗum, ɓe pooɗodirayno arsi on. ɗen andi ɗo julle laamuɗen fof no pooɗodirede ka, julle laamuɗen ka hoore leydi ɗo fof yiɗe pooɗodirede. kala laamiɗo premier objectif makko ko honno o éliminirta takko makko kala opposite ɓen e laamu makko ngun, kala faalaɓe hettude jullere makko nde. Allah subhanahu wa ta'ala noon ka o taguno leydi ndin, o tagi kammu ngon, o tagi en, hay gooto foolondirali e makko fiilama gongol. hay gooto innali waɗen hande campagne sans en Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum holli Allah o mara ɗimmo. simo marno ɗimmo hanno mo mari opposant, Allah sifora on ɗon sifa. Allah daali mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah daali Allah subhanahu wa ta'ala o jogitaaki ɓiɗɗo, wano ikhlas o yewtir non wondema Allah subhanahu wa ta'ala o jibinaali, o jibinaaka. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko o ala dambe few, o ala dambe innugol ko ɓeɗo o dambitori, himo mari bappa ma kaawu ma miñam, Allah o mara ɗum. ko ɗum waɗi o inɗoɗen Allah kanko o jogitaaki ɓiɗɗo few, o ala ɓiɗɗo.
ko hombo haton jinta e ɓiɗɗo ko sifa men tawata hino haton jini e golle hoygoo walliteede no haton jini si nawyi ka fawto haɗa ɓiɓɓe no woodi Allah noon kanko o nawyata o nawnata o maayata o wasata o ronkata oɗo ko ɗum waɗi o haton jina e ɓiɓɓe ɗum wonkugo o inni takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada Allah daali leyɗele ɗen e kammuli ɗin e pelle ɗen fof ɗum ɗo eppay piyondirgol si tawi Allah noddanama ɓiɗɗo si goɗɗo dariki ɗo o wowli o inni Allah no mari ɓiɗɗo leydi e kammu e pelle fof eppay piyondirgol nde wotere sabu ko ɗum ɗo wowla kon Allah daali wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada hananamo kanko on e hikma makko on kanko e sifaji makko ɗin o mérita heɓugol ɓiɗɗo few ko ɗum o inni o laatanakimo ɓiɗɗo o mara kadi goɗɗo goo reweteɗo ko wattuda e makko wosimo maruno goɗɗo goo mo o kafidi oɗo laamu wo kala lanɗo e maɓɓe wo yahayno e ko tagi kon wallahi sino woduno goɗɗo goo tagunoɗo goɗɗum goo kadi kanka do yahayno ɗon o commando e kono ɓaytu woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tun tagi o heɓata ɗimmo ko wallitomo ɗo ɗen ɗo on ko kanko tu woni ko tagi ko ɗum o inni sehra woni no woduno Allah jogo harana Allah on ɗon kadi o yahayno e ko o taguno kon o commando ɗon o farla ɗon julde e zakka ma e korka ma o farla ɗon ko farlata go wawali wonde ka par ce que o mara ɗimmo o inni kadi wala ala ba'duhum ala ba'd seyno reweteɗo goɗo woduno harana Allah oya on townito tun e hoore oya ko inɗen konnane sen daari ɗo ɗo wano laamuji ɗin fof haray hino pooɗodirede ka hoore leydi ɗo Allah o alamo o pooɗodira laamagol leydi e kammu lahu mulku samawati wal ard kanko jeyi laamuji kammu e leydi kanko laamiɗo ko kanko laami ka kammu Allah daali subhanallahi amma yasifun Allah laaɓi Allah pottitike Allah toowi e koko ɓe won sifaade wondema Allah hino mari ɓiɗɗo ma himo mari ɗiɗaɓo ma no ɓe narta noon inna allaha salisu salasa Allah ko tataɓo jeeyaɗo e Allah ɓe tato Allah daali kanko o laaɓi sifa ɗin ɗon piiji o inni alimil ghaybi wash-shahada ko kanko tun kadi woni ko andi ko wirni e ko feeñi Allah ko wirni kon ko kanko andi ko hay ko feeñani en ko woni yeeso men ɗo ko kanko woni anduɗo fiimu ndaari Allah subhanahu wa ta'ala hino lando malaikaɓe ɓe inna subhanaka la ilma lana illa ma allamtana o yaha o lando annabaɓe ñande dargal ɓen kadi wowla gootum so landiki annabaɓen ko hen ɗum jabano ɗon ɓay woni mi neli on ka leydi o yottini on inni yo mi rewe ko hen ɗum yimɓe momɓe jaabino on ko ɓe innata ko wallahi menen gandal ala namen si wona kon ko andinɗamen ndaare ko waɗi e tawde maɓɓe ɓe inna ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko andi ko ɗum woni ko kanko anduɗo ko feeñi kon ko kanko andi ko wirni kon Allah o yewti en nokku goo wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah daali kanko jeyi cottirɗe andugol ko wirni kon ko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni ko andi o inni kadi la ya'lamuhu illa hu o mara kadi kafidiɗo e andugol ko wirni ko kanko tun woni anduɗo ko wirni haray jinna anda ko wirni malaika anda ko wirni annabiyen mejo anda ko wirni tenti na feere noon kan enen haray goɗɗo anda ko wirni si wona ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah dalno kanko wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kanko himo andi kala ko woni kon ka hoore jurndi ko enten kon surface terrestre on Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko woni kon no fof wal bahr kala ko woni kon kadi ka maayo himo andi fimu kullum ɓuri kun fanɗude woni kun ka fongo ndiyal ley Allah subhanahu wa ta'ala hino andi fi makkum himo nanude hito makkum himo andi ko kun faala kon hunɗo hino torade Allah subhanahu wa ta'ala ko kun faala kon o jonna kon yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'an Allah daali ko woni kon ka leydi fof
e ko woni kon ka kammu fof ino torade Allah subhanahu wa ta'ala mo andi ɗum ɗo fof ino torade mo Allah kanko sa'i be himo e fiyake sa'i be haray himo occupi Allah o ala fowtade li anna noon hina o ronkowo laawol kisal ko laawol peewal Allah no yewtude résultat si tawi no hara woni no heefere ɓen nodditiri non wondema Allah no mari ɗiɗaɓo maɗum hino mari tataɓo Allah no yewtude si ɗum ɗo wawuno wonde résultat non on ko on to yaltayno Allah daali law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbul arshi amma yasifun Allah daali wo hara no woduno Allah jogo no woduno reweteɗo goo mo Allah kafidi leyndin e kammugu woɗiɗo ɗi muncodiren hanno ɓe haɓino ɗuyyen faamu ɗum e wawatano wonde ka hor leydi ɗo no gasatode nen ɗo en jibintanoka duuɓi million ji jelu ndi leydi no ɗo duuɓi million ji jelu ndi leydi no ɗo ko Allah tun andi ɗum soobe o inni si tawi no hara no woduno mo maruno opposant jo dowga hanno ɓe haɓino dow ton ha ɓeyna joni awa muncen fo ɓen suti noon ko woni kon feƴƴude ɓen suti ko woni kon feƴƴude ka tawi ɗon Allah no kafi en fof en ronkuyo famodire en ronkuyen tabintin ko ɗum ɗo hani wadde ndaren leyɗe ɗen fof ko honno jokkira ɓay lamɓe ɓen hiɓe mari tun ɗiɗaɓo nder to moɓe fotata ma hiɓe mari ɓurɗoɓe ɓe wawata laamorde no ɓe faalirano ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yewtuno ko go woosi gonga kan jokkuno mbeleɗe hefere ɓen ndi leydi bona en so be hara nun koko yiyaten hino waɗa ɗo yimɓe no pooɗodira fi aduna no pooɗodira fi laamu harana Allah jogittuno leyde kammo hanno en haaldino e munci ɗum joni en bonniti fimu fiw par ce que goto jaɓali accandoya mo kala inni ko min Allah emi noon si tawi hara woni mo marno ɗimmo yen andu ara men jooɗano kawor leydi ɗo yewtugol dey hanno kamɓe ɗiɗo ɓe haɓino dowga ha gasi ɓe inna joni ɓaymi laamota ko a laamota ko joni munce en anda eno ko mbi hende tuma mbi ɗum munca en tori yo Allah subhanahu wa ta'ala faami en ko woni mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi hollugol wondema imo woodi wono ɓe yimmir noon fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun piiji ɗin fop no e majji aya tindinɗo wondema Allah hino woodi e hoore woodugol makko kadi ko gooto piiji ɗin fop nde deftere nde jogiɗen ɗo nde ɗo hino tindini Allah hino woodi kun téléphone ɗo no tindini ɗum ɗi pooreji wonɗi yeeso men ɗo hino jogi ɗo maande hiɗi jogi aya e majji tindinɗo wondema Allah ko gooto Allah kan no woodi woɗati sara subhanahu wa ta'ala no yewti en nokku goo o inni wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun wono ka leydi ɗo ayeje kono noon hino ka wonkiji mon onon tigi kadi goye ayeje holluɗo wondema miɗo woodi miɗo hattani komi gooto kadi o landi en noon afala tubsiruna herew sutaki ɗum ɗon sigi miɗon suti noggu Allah subhanahu wa ta'ala yewti o inni qul inzuru madha fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun Allah daali wo ndaari yeetoɓe yoɓe ndaari ayeji ko woni konka kammu e ko woni konka leydi ɓe tasko kono Allah daali o aya ko wonɗe yiwde fof ɗi mandeji ko wonɗe yiwde fof e waajuji ko wona waɗede kon fof nafata neɗɗo so woni o gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi Allah inni o ayeji ko wonɗo fof hiɗen feƴƴirde muɗum bimbi e kikiɗe hiɗon feƴƴirde ayeji an ɗen bimbi e kikiɗe hiɗon dari e majje bimbi e kikiɗe afala tubsiruna wala ɗe yiwre ɗon noon en signalay ɗo yogay ayeji ko Allah andintini en ɓay pelletto en ni tawɗen suti kono o andintini en kadi Allah o yewti en ɗo o inni wa laqad khalaqna al insana andi ko yewɗen ko nane Allah inni wono ka leydi aya kono noon kanno ka wonkiji mon onon tigi kono ko wonande yimɓe taskotoɓe ɓen
لدالي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah daali men tagi neɗɗanke banu adama on taw mo arande enen tigi taw wo tagi neɗɗanke immorde e loopal haray ben men adama Allah tagi mo immorde e loopal no Allah daalir noon khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun o tagu baba adama immorde e bullari ha o gayni o wi'i mo wonu neɗɗo o woni wonki woni ton fiiji ɗin fof ari Allah daali summa ja'alnahu nutfa min watti mo toɓɓere asli men on en fof banu adama fof ko bullari ko ɗum waɗi goto hana townintirade e hoore on e laabno make alayhi salatu wasalam kullukum min adam wa adama min turab on fof mon ko immorde baba adama dane jowo ɓale jowo nette jowo no wayi wo kullukum min adam on fof mon ko immorde baba adama wa adama min turab adama kadi koye bullari goɗɗo no hani towtinade e goɗɗo hana ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yewti onen waɗi o leƴƴi ne waɗi gori on ɗum ɗo fof no résultat mum ko dita arafu ko fi on anditindir ko Allah waɗani leƴƴi ma gori ma musidde ko fi en anditindir kono inni inna akramakum indallahi atqakum ko ɓuri teddude e mom fof ko ɓuri mawnude e mom fof ko ɓuri e mom fof marde valeur ka an ko ɓuru ɓen hulde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri o ɓen hulde ko ɗon subhanahu wa ta'ala inni men tagi neɗɗanke on immorde e loopal ɓaawo ɗum ɗon noon min wattimo toɓɓere hande kadi joni gila ka baba adama tagano e loopal hande kadi wono innirno summa ja'ala naslahu min sulalatin min tin no min iman hande kadi hedditiɓɓen fof ko toɓɓere Allah subhanahu wa ta'ala won tagude ɗum ko ɗum woni o tagimo noon immorde e toɓɓere o waɗi nden toɓɓere kadi e nokku holniɗo kadi ɗum ɗo kadi ko aya mawɗo ni nde ɗo toɓɓere Allah waɗi nde ka renga yumma on tigi nde woni ɗon o mari nde ɗon so tawi hara woni ɓe jooɗi hara ɓe wondi e makko ɗon si ɓe waali men kala position no ɓe waɗiri hiɓe wondi e makko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no renimo ɗon o ala tappade fiife on ɗon ko o baggum bonta ɗum ɗo ko immorde e kattanɗe Allah subhanahu wa ta'ala o inni thumma khalaqna nutfata alaqatan refti noon mi watti toɓɓere nden kadi e on Allah haali ɗon kadi mi ittinde ɗon mi watti nde heɓɓere ƴiƴam fa khalaqna al alaqata mudghatan mi ƴetti heɓɓere ƴiƴam nden kadi mi watti nde ko inte kon huyretewu o watti heɓɓere nden huyre fa khalaqna al mudghata izama nden huyre ɗon ko atta wattede ko hen ɗin ko ƴiye Allah daali fa kasawna al izama lahama min suddi noon ngal ƴiyal ɗon kadi tew Allahu akbar Allah daali thumma ansha'nahu khalqan akhar refti noon mi tagitimo kadi tagugo Allah ittimo ka o wonɗon taw bullari o wattimo toɓɓere o wi toɓɓere o ari heɓɓere ƴiƴam o wi ɗon o ari huyre o wonti ƴiyal Allah suddi noon ko ente kon ƴiye ɗen tew joni o woni neɗɗo ko ɗo goɗɗo yurnoto appareil on inna ko gorko ma ko debbo aɗa ɗon ko impossible par ce que timmi Allah daali thumma ansha'nahu khalqan akhar mi tagitimo ɗon mi watti goɗɗo goo kadi mi sennodirmo ɗon e kulle ɗen Allah daali inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basira Allah soranimo ɗon wonki hoddiranimo ɗon heɓugol kañum noppi e hunduko kañumma e gite e kala fere ko anduɗen kon fof Allah subhanahu wa ta'ala soori wonkiki waɗanimo hakkil waɗanimo ɗiɗo piiji fof Allah daali wallahi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin
o heewi barki heewi moƴƴere toowi ñeeñi mawni fi oɗo Allah boƴƴiɗo tagu so be onon wawi tagude ka o ɗatal subhanahu wa ta'ala landi en alam nakhluqukum min ma'in mahin mi tagaɗo immorde toɓɓere lo'unde mbiyan lowɗan fa ja'alnahu fi qararin makin mi waɗi nden toɓɓere ɗon e nokku holniɗo mi mari mo ka renga yumma makko ila qadarin ma'lum ha eɓɓore kadi andande to andirɗen noon on tigi sowto tum fayda ɓe fuɗɗo programme de ko en to jibinte par ce que Allah no eɓɓi fimo o holli en Allah daali fa qadarna fa ni'mal qadirun min eɓɓi fi makko on ɗon ɗen piiji ɗin fof wallahi moƴƴi e on ɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon subhanahu wa ta'ala yewten e oɗa aya o henni soobe no woodi ayaji ka horliɗi ɗo no ka wonki mon ton aya wonde min miɗo hattani ene on sutaki haray ɗen dartoɗo seeɗa e fii ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi en ɗo immorde toɓɓere par ce que ko inni aya no nder ton hiɗen duwamo noon yi'ude se yi'imo ɗen duwamo taskade faamen mo ha hulen o waɗɗu ɗum ndaren ndeɗo toɓɓere en fof ɗen andi kono toɓɓere nde wayi o fembinde toɓɓere ndiyam o inni ko ndiyam neɗɗo on ko ɗo o fuyi makko on fof yalti joni noon ndaren espèce neɗɗo on ko honɗum woni neɗɗo neɗɗo imo mari sukundu imo mari peɗa imo mari ñiiƴe imo mari teewu imo mari ƴiiƴam hatten ɗon ɗiɗo fof mi sikki nandayi ɗuma ka gootum mbe nandayi kuma est ce que cukuli makko ɗin e ƴeeɗen ko espèce gooto ɗum na gootum fof no suti ɗum na gootum est ce que ƴi'al ngal e leeɓi ɗin ko gootum est ce que ƴiiƴan ɗan e ƴi'al ngal ko gootum est ce que teewu ngun e ñiire nden ko gootum ɗum hina gootum kono soobe ɗum ɗo fof ko yalti koye toɓɓere wootere ko ɗum wonni fa tabarakallahu ahsanul qalimin wallahi Allah ko mawɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala newnan e hulen mo ko ɗum wonni no e meɗen aya joni noon ndaare ɓay o addi en ɗo kadi ɓawo wadde ɗiɗo piiji fof kono taskorɗa o ko noon fi makko mawniri a yiyay goɗɗo hino itta ɗo peɗa ha gayna feɗani ɗum kadi direct so acci ɗon innen joni man misal awa lewru hara ɗi duuti moƴƴo tawa pellet so peɗike ɗon goɗɗo ko subhanallah kono sobe so ndu feɗandu sa seeki ko feɗandu ndu fuɗi ɗo a yiyata ka ndu woni iwde ndu sortoto tu woni goɗɗo si a fendimo ɗo ha a hettimo hara ko gurunkun ko fotta fanɗude a hettimo a yiyata cukalɗi ɗon konto cukalɗi woni iwde a fembaymo tun hande sa habbike balɗe tati fuɗɗike fudde sa acciɗo lew hande kadi hoore nden heewi nden ɗa femba mo barminimo itta gurul ngo kunni ndara sa yi e sokondu konto ɗum woni iwde saka Allah subhanahu wa ta'ala hare no en andu piiji ɗin fof ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi ɗum ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala min wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala ɗi nemaji ko wonɗo yiwde e moɗon ko immorde Allah o nema sukundu ko yiwɗen ɗo Allah holli en ɗum ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ɓay pellet nde ɗo hoore a yiyata ka ngi cukuli saccodir nder ton hara ko ɗo woni yaltude a fembay nduɗa tun nduɗa kadi immo ɗum ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala sen daari kadi sukundu no ndu jooɗor noon ka hoore se a pooɗi sukundu pooɗugol sukundu goɗɗo ha ndu ɓoro ha hara ya pooɗi moƴƴa si a wawi pooɗude ha ɓorotoɗo kono no innirɗen no siɗa fembude o sa taƴi gurunku a yiyata ka ndu haɓɓi ɗon ko hombo jogiti ndu sukundu ay peut-être sa pooɗi ndu a ittirta ndu wasi hara woni joni ko woni e hoore condi hara no ittugol leɓole nder condi waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o inni harayno e meɗen aya en ala yi'ude Allah dali summa innakum ba'da dhalika lamayyitun ɓaawo ɗum ɗo kadi yon andu pellete ko maayoɓe Allah holli en ɗum kadi hay goto wawali salade maygol goɗɗo wawata ɗum ɗon fiw ɓe yimɓe pellen Allah okkiɓe gandal ɓe tawata ɓe ɗo Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe gandal hakkude men gayde en inna ɓe jangi moƴƴa kono yeeso Allah ɓe jangani
Allah daali wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. ɓe yowno ha ɓe sikki ɓe jangi ɓe landini laaɗo kono no woni fii ruhu wonki kon woni fii ɗum. Allah daali yeeto ɓe quli ruhu min amri rabbi ko innete ko ruhu ko immorde yamirore jooma ko Allah woni tagowo wonki ko kanko tun andi fii ɗum. kono noon par ce que ko yi so yi lande gono toon ko addata ɗe ko sikkugol muutike par ce que so yiɓe tefa fii wonki ɓe landone laaɗo fii wonki Allah yi e maɓɓe ɓe hollitike wonda ɓe muutike kamɓe jooni. Allah signali ɓe wa ma utitum min al ilmi illa qalila on hokkaka gandal si wona seeɗa ko seeɗa e gandal Allah subhanahu wa taala ngal o hokki en leyga o kafi en senduɗen kala heɓuɗo ko o heɓi o ko o heɓi ko ɓeru ko Allah kafi en kon fof ko ɗon o heɓi aray ko seeɗa o jogii gandal ko Allah subhanahu wa taala woni andu ɗon ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni refti ko o maayoɓe ɗum waɗi ɓe tawata ineten ɗo jangi ɓe ɗo si yehi ha hewti mayde ko désolé ɓe mari to fusɗe wawanama si wona ɗum ɗo on tigi tigi ko ha ɗo men wawno neɗɗo yo eto o welda e o mo tawata ɗo ɗen naɓaymo tawata ko goɗɗo jangi ɗo o ko yiɗimo ko faalamo o wawatamo yiltude par ce que subhanahu wa taala yewti en o inni te hara woni ko gonga wonno ɗon si goɗɗo huccitino mayugol o yiltenomo o yewti en ɗum noggo woni tarji un ha in kuntum sadiqin o rutteno won kikin sa woni koye gonga wonɗo miɗon gayna goɗɗum kono e wawal ɗum ɗon aɗa ɗaɗe summa innakum yawma alqiyamati tubasun refti noon kadi ñande darga wallahi on immintinte haɗa ko ɗum ɗo banu adama woni ko fenni ɗum an umir noon bal yuridu l insanu li yafjura amama neɗɗankino faala fennugol ko woni ko yeeso makko kono o suusali fennude ko woni kon ɓawa wallahi o suusata ko hombo suusi fennude wondema o jibinana ma ko woni kon ka hoore leydi ɗo ko jibina ɗum sorana wonki goɗɗo no wawi fennude ɗum o wata fennude goɗɗo no wawi fennude mayde o wata fennude kono ko yimɓen fenni ko ummutal ngal Allah daalile wa ma khalqukum wa ma ba'athukum illa ka nafsin wahida tagugol o wo immintingol on wani Allah ko wonki woti woni o wadde koko onon tagugol on fof no wani ko wonki woti immintingol on fof kadi no wani mo wasi te hara woni ko wonki goti woni ko o immintinde ko ɗum waɗi haray nayi yeddu dargal ngal haray yedduɓe dargal ngal ɓe mijitaki ɗe ayeje ɓaawo ɗo Allah no artanan ka leydi ɓay o wi ka wonki men ko neɓuɗe yewde ayaji ko woni o wonki neɗɗo e banu adama so ɓe o wata ɗumannade o wata timminde yehi ka ɗanagol makko fina goɗɗo ɗanuda e ronkere mo ronki ha ronki weeta bimbi tawa himo wonti kadi neɗɗo kesso pul ko hombo operi mo yaltini nder ronkere nder ton hara o barminalimo hay nokku ƴiƴa yalta comme waɗɗum ko ɗum Allah daali wa min ayatihi manamukum billayl no jeeya tode hay ayeji Allah ɗen ɗanagol ɗo ngol jam ɗum kadi ko ayana tindinɗo wondema Allah subhanahu wa taala no woodi Allah daali kadi wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna anil khalqi ghafilin Allah daali min tagi kadi dow mon ɗo kammuli jeeɗiɗi tiiɗuɗi menen min wonali miɗen weltindi e tagugol Allah no weltindi e tagugol Allah weltindaki e tagugol ko jelo jibinte par jour haraka ka yimɓe tun taw harana beru na'i ko rimete par jour beru boofo ko jorete par jour ɗen andi ko wonɗen ko ñamude tebbeli ɗum ɗo fof ko Allah subhanahu wa taala woni ko tagi ɗum ɗo fof ala taguɗo si wona Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi sa subhanahu wa taala inin o weltindaki e tagugol no ara kadi o weltindaki e tagu ngun mana kaka reenugol ɗe kono indino ko wa inna alaykum la hafizin no woodi e mon reenuɓe Allah weltindaki e fiimo haray oɗo Allah ko mawɗo Allah daali ɓaawo ɗum ɗo kadi wa anzalna min as-sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun Allah daali mi saaki ndiyan kadi ka hoore leydi ɗo mi saaƴini ndiyan immorde ɗeɗo duule ɓay mi fusini ndiyan ɗan kadi won fa askannahu fil ard mi naadi ɗan ka leydi mi mari ɗan ton
ko beri ko haton jinɗen ko yahanten ƴetten Allah hino wawuno ndiyam ko fusi wo ko fusi hara fus ɗeɓatano o iratano fuska ɓulli e ka canɗi hara heewayno woni e wawayno wurde ka hoore leydi ɗo e wawatano wurde ka hoore leydi ɗo Allah daali kadi wo naɓugol ɗan ɗo ndiyam ɗeɓina ɗam fof Allah subhanahu wa ta'ala kadi hino hattani ɗum ɗo Allah himo hattani ɗum ɗo Allah lambiyenno ko goo qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in yetelan sere woni ndiyam mon ɗam fof wattini ko ɓeeɗi ko hombo woni addanowo on ndiyam ilojam ko hombo woni waɗanowo on ɓulli ko hombo woni waɗanowo on canɗa wallahi ala no jeeya e ayaji makko ɗen e nemaji ko waɗani ɗiɗo canɗi sen daari baharuji ɗin en daari ko innete kon canɗi ɗin en daari ɓulli ɗin wano innire noon wa asqaynakum ma an furata mi yarni on ndiyam welɗam lewñuɗam Allah landen afara'aytumul ma alladhi tasrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun yeetelan e hara o yi'aali ɗan ndiyam ɗam wonɗo yarude ko onon jippini ɗan immorde ka duule ka ko minen jippini Allah dawi law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun si men yiɗno men waɗayno o ndiyam ko wonɗo yarde ɗo hara ko haaruɗan tak on tigi si maɗɗike tu o tuttay Allah daali afala tashkurun a haɗi yetton Allah no jeeya e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala anditangol wondema kanko woni ko waɗani ɗum ɗo ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ndaari ka suratu rahman heewi ko o landi en e golɗon suratol o ni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban ko henɗum e nema joom moƴƴi woni ko fenneto Allah daali fa ansha'ana lakum bihi jannatin min nakhil wa a'nabin lakum fiha fakihatun kathiratu wa minha ta'kulun no jeeya kadi ay Allah subhanahu wa ta'ala ɓay woni o addi konte kon ndiyam ɗan est ce que si hattuno ɗon en heɓayno ñaameteji goo o oyi Allah daali wo mi imminani on kadi mi tagani on kadi e ɓaawo ɗum ɗon gesele immorde e tamaru e leɗɗe inabu hiɗon heɓa e ɗeɗo gesele dimɗe ɗuuɗuɗe no andirɗen noon hiɗen andi fi leemune mango ko poomu e sifa ɗum ɗo pouvoir raisin sifa ɗiɗo piiji fof Allah subhanahu wa ta'ala o fuɗinani en ɗum ɗo wo koye immorde ɗum ɗo wonɗo ñaamude o waɗani kadi inni wa sajaratin tahruju min tuuri sayna'a tambutu bidduhni wa sibghin lil akilin o inni kadi o yaltinoy on leɗɗe o faandi ɗo fello tuuri sayna'a leɗɗe ɗe tawata hiɗe yaltinana on nebban ñaamon nebban ngo wujoɗon nebban ngo o inni kadi wa sibghin lil akilin ko inte kon sibgh ko beer mayonnaise par ce que ko ɓenni oɗo ñamete ko ñamete naalete ɗon e biredi ha on tigi ñaama mayonnaise beer e ko wayta sifa ɗin piiji ko in ɗum ɗo fi wonande ñamoɓe kala faalaɗo ñamude ñamay hara no laaɓi daganima ɗum ɗo ko ayani ko Allah subhanahu wa ta'ala inni huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur wo ko Allah subhanahu wa ta'ala o woni ko waɗani on leydi ndin eltandi Allah o eltani en ndiɗo leydi en aaway e mayri ndi fuɗina aawa kabare wotere fuɗina kabaje buy ko Allah elti leydi ndi ko Allah warri ndi noon ndi ɗofti en kayri est ce que ha hande ndi leydi wullitike e hoore men noggo o inni o waɗani on leydi ndi weƴƴitandi bi sota li tasluku min ha subulan fijaja fi o wattol laawi o eltani en ndi aawɗen e mayri ndi funni seekuɗen ɗate e mayri yaajuɗe ɓaawo ɗum ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ndiɗo leydi en ɓante cuuɗi e mayri ƴetten e mayri moɗodiren ɓanten kadi cuuɗi e mayri ɗum ɗo ko eltanede immorde Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni wo o eltani en kala ko woni kon ka leyɗe e kammo ko ɗum waɗi hita gooto ngal ɗum few ko fi hen ɗum waɗi haray tigi tigi hande wono so yi
ɓeɗo heferɓe ɓe gollitorde ko inte ko leydi no ɓe faali rawol ɗum ɗa so ɓe faala ɗe waɗa avion wiira ɗum ɗa wona bateau ɗum ɗa ɓe sekiraɗa ɓe faalira ɓe faala ɓe sekiraɗo felle ɗo ala nder ton makita ko Allah inni huwa allahi ja'ala lakumul arda zalula. Allah yewtino ɗum wondema o eltani en leydi o waɗindi e disposition men. Allah yewti en kadi so on ɗon aya feƴƴi iwi aya men on ari aya leydi iwi ɗon ari e gesele men ɗen o artani en ka nemuraɗi kadi o inni wa inna lakum fil an ahmila ibra iɗon mari kadi tasakuye en janumo duwa ɗon taskade kadi ka nemoraɗi mum o inni nusqikum mimma fi butuniha meɗen yarnude on ko woni kon kadi deedi majji. ndaari de ko nema mawɗo noon kadi nemoraɗi ɗin nayi e dammi e ko waytata ɗum ɗo ɓiraɗam munɗa yalta no Allah yewtir noon e aya goo hara kadi ko ɗum ɗo yalti ko hakkude ko inte kon tete e coowo e kifa ɗin ɗon. Allah daali wo yaltina ɗon ɓiraɗam laaɓuɗam pos welɗam kadi sikki ɗum ɗo ko tasaku e janoni ka par ce que mo ndaari ko inte kon dammol ma ɗum nagge sa hirsi ɗum ɗon ko tawata kon toon ɗum no seedi e ɓira sa ƴetti ko tawata kon toon cintum gotum a waɗi e ɓiraɗam hara ya bonniɗam wallahi le ko toon ɓiraɗam ɗam yimi ɗum ɗo ko min qudratillahi ko immorde kattanɗe Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah woni ko waɗi ɗum ɗon ko ɗum woni wono e nemoraɗ ɗin tasakuye mawɗo wonande taskotoɓe ɓen ko ɗum woni ɓeɗa yarnude en ko woni kon ka deedi majji wonni kadi wala kum fiha manafi'u kathira heɗon mari toon kan nemaji buy Allah no andi fi mum kanko waɗi ndaari wano nemoraɗ ɗin e yaray kosan ɗan wonni kada min hata kulona o ñaama e tewu ngu guri ɗin e moƴƴinayi coñci moƴƴine ceinture ji moƴƴine paɗe ƴeeɗen gollitorte jaañe mum on hibboyto nokkugo o fiito yo moƴƴu koye ɗum wonɗen hawfude awa na fof ɗe naftorde ko ɗum wonni no wooda noon kan nafoore heewde e ɗiɗo nemoraɗi o inni wa alayha wa alal fulki tuhmalun ko e dow majji kadi e dow oolaaɗe ko iwɗon ɗo ko ɗum ɗo wona ɗon kadi bakeede ayi o waɗani en pucci toon e geloɗi kono o yewtir noon nokkugo wo ɗum ɗo hino naɓa on e leydi naɓi daw e dolle moɗon ɗe leydi nde tawata o wata hewde toon si wonara wonki monki soñjinoke moƴƴa pays a pays puccu naɓa yon pays a pays geloba naɓa yon pays a pays o inni wa alal fulk laaɗɗen kadi ɗum ɗo naɓa yon imaginen si tawi hara woni wano enen leyɗe men ɗen to hara Allah nemidirano en bateau ko piiji gelu andeno ɗen toon ɓaymi sikki en ala moƴƴinde buy si tawi hara woni koko moƴƴineno ɗen kon tun nder toon utilisé ɗum ɗon hara ɗe laaɗe koko inte o bateau je Allah waɗa ɗum ɗo ko addana en piiji goo mi sikkano télé darte toon par ce que en ala moƴƴinde télé no gasa kadi oto dogatano toon ɓay en ala ɗum toon kadi piiji buy en heɓatano toon kono ɗum ɗo fof Allah subahana wa taala inni ko nemaji wonan ndew ko fiyon yettan ko fiyon tasko kadi andon komi hattanɗo haray oɗo Allah subhanahu wa ta'ala oɗo ko mawɗo ko neɓuɗo yewtude fi makko e wawata lannude fi makko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en o nemine ɗiɗo nemaji fof oɗo hino landi en jebbilanomo jaɓen mo kanko ɗoftoɗen mo liyanga noon si en ɗoftaki oɗo soobe haray en tooñi hoore men en inni en tooñimo kono haray ko hoore men tooñuɗen par ce que oɗo waɗanɗo ɗiɗo piiji fof o en ha nahno mo tooñude Allah landi en o inni ya ayyuhal insan goto yalta ɗon foppuno ɗon julɗo keferu ya ayyuhal insan ko ayyo neɗɗanke ma gorraka bi rabbikal karim ko hombo sakkima e rewgol Allah ma teddu ɗon hom Allah yewti seede noon on Allah jomo yewti mum yewti ɗon alano duwanoka heɓade goɗɗo goto sakkiɗoma ɗum mo tawata ko kanko taguma tagiduma e on ɗon kadi Allah daali bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah landi neɗɗanke ayyo neɗɗanke ko hombo sakkima rewgol deɓa ɗofto iwtira ɓaawo oɗo Allah tedduɗo taguɗoma on o timminitira ma ɗum o fonni ko inte kon darde ma nden ɗuma wawnoma tagirde wa kularu ndu way ko possible o nandidira on tigui kularu ma o waɗa ko faala o no Allah faadira o ko noon waɗirta
kono o fondidiri on tigi o fonni tere makko ɗen kadi so ndaari tere ɗen no fota sa pooɗi juuɗɗen ɗiɗi a tawa hiɗe fota kanje ɗiɗi noppi ɗin hino fota o waɗal ɗuma juuti ha ɗuma raɓɓiɗi mo wawno warude ma noon hara an a susta yaltude ɓawa fayde tawde jama on hara a wawata har hiɗa kaani ha feƴƴite hara ko inten konko mawɓen tu wawata siportuɗen dimbadi ɗo ko ɗum woni fi ayi suratin ma sa araka bak ko suura mo faala on waɗuma o waɗuma noon o holluma kadi on suura ɗum ko suura labaɗo woni ko waɗuma laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim min waɗi neɗɗanke ko ɓuri moƴƴude e mbaadi seede noon o waɗi en ko ɓuri moƴƴude e mbaadi piiji ko mari valeur kon ɗo fof hay sa nandintini ɗum goɗɗo e ɗin ɗon o monantoma sa an e goɗɗo yewtiɗo o weldi ha inni hoore ma ndi no waɗa hoore avion a sikki to on haɓay ka sikkele avion no mari valeur no laaɓa kadi no moƴƴi yimɓe no yiɗi avion kono sa inni on tigui hoore ma ndi no waɗa hoore avion omono to fiyen no ko par ce que an kaɗɗa andi na sikala avion no ɗumanni ha kon ɗa ɓuuri avion on kadi ko ɗum Allah gaalilo qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim Allah no o noddi neɗɗanke o waɗanɗo mon ɗum ɗo waɗanimo ɗiɗo nemaji fof ko honno oɗo wawiri heɓirde goɗɗo goo ko sakko morengol oɗo hana heɓude en tori Allah subhanahu wa ta'ala newinan en rewen mo en tori Allah subhanahu wa ta'ala andin en ko hombo woni mo kanko fiino jaɓiren mo faamen hutoren en tori Allah subhanahu wa ta'ala newinan en kala ko yewten kon ɗo fof hara ko fi makko woni ko yewtirɗen waɗa kadi kala ko tawata no hawrodiri e bindi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala newnan en jaɓen kala ko hawrodira kadi e ɗum ɗon en tori Allah subhanahu wa ta'ala ittu ɗum ɗon ko hakkille men o yejjentina en fi ɗum ɗon few o raɗo ɗum ɗon e meɗen fof wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal